After of young Tatangalo, Amua, Mingling Way Talofa. Talofalava. Yeah, now etal no mile tato o mai moa. Idila langi ato e lungo le totua le Samoa Entertainment TV. Sao no le tonu laval fa mo lea na tato awai fa tasili nei taiao. Yeah, Faatau le pa le malu Samoa. Mai mo mai le po kalame. O fe lava le tu la langi no e au mawai. Faatau le swafa Manumalo isi keriso. Ia o le nei lulu, ia o le lulu le nei al Malisi. Ua whaingoina o le Vodafone Marriage Independence Mega Raffle. O le nei lulu, ia o su ngā tupe lea al Malisi. A wā ia o ngā while la Malisi nei Samoa. Marist Brothers Primary School, i muri vai, ia whapena fo, ia St. Joseph's College i Arafua. Sorry, did you want it in English or Samoa? Samoa. Mas oi. Se le umalai mo me nei lulu, o le awhaonga lea, e langolango e fo ia tatua o ngai Malisi nei Samoa. I muri vai, lo ia Marist Brothers Primary School, ia mo ia Arafua, lo ia Sangato Iosefo. O se lengi foi la le amo le faunga le sosoani se tongi pi o fai o tongi ia se tongi fai a onga I ma sosoani e fo I po keti fo o a onga o mana mia o sai tainga I o lo ye fo fa me to fa fo le polo sangati o sefo I o ia fua e fa pena fo I muni vai ia pia Fafta ile la titil fa mo ia malo fo tatonu e bisi lava ia lo fionga fo ia male pisinisi a o leo fa avanoa mo la tina ina fa na wa Samoa o le ase tele o sina seleni e mafai ona mawatu I le nei foi vaenga le tau mafainga awana tongi pili a onga tongi fai a onga te fa le ia fale a onga o le ala sina vaenga e mawatu I pol pasene foi ia e temi nei o tamu fai lava e o le ala ma seleni mo mai nei lulu na tamu fai le sosoani ele tongi fai a onga ele ngate tongi au sisi la itia na inuma o tongi fai a onga e le o mautinoso pasene temi nei o ne fuafua la basele ni maua mai le nei a so na tupe ko le nei lulu ia sa foi sa no mal tulanga le o le mato fo ia ai mal Malisi o nga lua fatasi ta pena nei lulu ba foi nei lulu ia o tamata o fenga wenga o volunteer I o lato teini o mai ai e ngā lue a wai e meso ngā tupe mo le Malisi o te tone le o te mo nei o le na fai foi ia seisi na fai na sei mo pe o le fatu a sei malanga ia tu lumanai Malisi ba ngolo fasili e ia ni awala po ni ama no e mafai e ona a wai mai ia o tato a inga foi tatono e le o tau mate lo lato fia sosoani mai e ni awala mafai ai ona sosoani mai lato I le sa I ngā tupe le o lo fai nei ia haftaila mo fasili ia e mafai tato a inga o mau I Nusila masa ia ona Faatau fo o lato tickets mo le nei lulu mafai pa anga ia le Vodafone ma le ClickX ia mafai ona paumala to penga ta fai langi e Faatau e pepa lulu al tate lulu nei Samoa o le na whanonga ele ta amale o se vaenga le nao sa I ngā tupe lea pe e ese mai ia o le lulu nei o le main price po le whailonga au tū la po le lulu nei o le ta amale le Ford Raptor next generation lua o lua tolu e ta mu mata amale nei ta mu nei Samoa ia November ma le tawa nei ta amale le lua se lau fitu se fu wa fe ta ala ta amale na no winga ta mu mai nei no winga ta amale te sili la po ta motane ngai nei Samoa ma o le whailonga au tūna lulu le se ina le so ono o Januari I le lua o lua tolu o le tūlua I o le cash price se furu a whetala I o lua tolu o le si fua ia vai ngā tupe lima a whetala mai si rawa whailonga I lalo ifo ai mo si a fia tata tulu ai me se oro whaafonga mai whafo e iai foi tato se I tai ua vai aso mawhai o le fortnightly prices are le lang se in an ne tai au ia le si le fortnightly price mua le na Manumalo ia se tina fu I swafa ia Sharon Roma I le main price for the fortnightly price o lua ia airline tickets e fai malanga tuai I Los Angeles ma toi fo I mai ai
So tai lua ra vai aso mafai ia se nei as se fu tasi ia se nei tai lua vai aso mafai o atu lava i le main draw le so ono January mo sira fi a fa talo ticket tasi e nga vai o se ia lua le fortnight draw i period den fa talo ticket ia male main draw le mafai on e malo i le Ford Raptor. O avano le au maua le o fola mai le lulu ta ilua va ya so mase ia Malisi le Vodafone Mega Raffle. Ta itala le tau o pepa i lungo le telefoni Vodafone le o Manumalo i le tina ya Sharon Roma i pepa malanga i lua. Mai le company va le Fiji Airways isa i ngā tupe nei ia Malisi pa se mo tangata e to lua le o maltoe fo i mai i Los Angeles i Amerika. Na fua ia tu iai e le pule le officio le Fiji Air i Samoa le fiongon faltua ya fipe viali. Peitai, o fola le tina Manumalo ya Sharon, o le a ave ai lona tamai lona aso whaapito o la tamai, le aso sao tama i Amerika. La ngona fia mafate ia, ele i se manato le au Manumalo, i le price, ia e mole to i whakaute le lava i Vodafone, ai me se ia le kalapumalo se Malisi, i le manoa, ia le nofo moa le manoa pa au a tono fo i o se na lo fa fo i le wa le wa la tamai le sa tama ia e mateo mi se tamai i au le ta fa ta o mai e te leisi fa ilonga fa popo mai le au fai business le tunu o lo tal tonu le lumana i o Samoa mai fa na wea o oina ai o fa moe mal sa i nga tupe lea o lo tau la mua ai le fionga tua tangaloa au mua ming lengwai e so soani lea ile antina eina o lea o ngā Malisi ia pia la fua.